Kayeng kesem ke berdawai lang, kesalang, kolong kamat pang pering jong kesing kerpang kikintay hasa telah kepertai, ni ke International Women's Day. Ya kebalak pulang hak Paris maupun row men hak sepau terik benai lebar. Hak juga por kelempung darbar ke basau ke senjuk keseng kentai Katolik Shillong Archdiocese Zone 5. Kebakilar kilang limba kango ke Demblay balapan minta kepada John Madur bagi Vicar General ke Shillong Archdiocese kumkongsan berkejingkerku hak por janmit. Hak kelempung darbar berkesing kerpang kikintay kebakilong kami berkikintay kebalakan jauh kat prasenam kerta seneng kelaiwan menyasi mentalang ringkat kinongkit kam jomborok sautili ki Paris kebalai athir kerpang ya kebahak kamiat jengkilong kami haking kesem limba kejing duai hakamat jengathir jengki kebahal apelong kelaksim ya gerai hak sautili bakum kilong kami kedai ban im dak kejing duai hasi ying kesem kebar ban pikir ya laki khon ban lain nak kejing sniu jeng keperthai kebalai ban hikai ya laki khon ban tip ya ketinu blai ringkat ke akor ke burom bar ke basau ke jingnya songthu jingmot sikurim shwa saya pensuthu ya laki khon hakango ke demblay usablay John Madur ulai ki paso ya kilong kmi limba kemat phang peding sipang ke ying kesem ke baju duai lang kalong ke balak seng nongrim dak kejinge blai bom judan ke jingnya pai pra kum kilong kmi ablay prakana malaban siat dalam kup hangi kakam kepokordo kakam ni thai ni jera ko kamra nyimyo jada shok andre hari ini kulit mah nyos mau ya kikim tiel ibat yang kicomai haba melong yang dia jaga-jaga bagi dia tanpa para hanga kinsana Raya Yesus ini kulit mah bersyukur apa ni kuat berpenarang ya lagi bagi ni kuat bersyukur bagi lo kami ada mereka ni dalam pelajar Raya Yesus bersama yang kejinglong dia kejinglong rendah kejinglong kejinglong hai ni lepas dia ibu dia minta dia lagi buat Raya Yesus kan kini para kejong kilong kami kejong kini lagi akan jiwa Hagapon op hai singi la pelong ya kejing mer jemut bat kejing mani sakramen ya kebala ai kejing kerku de Father John Madur dekat kejing seralang ki knon nong helam jing duai kilong kme ke Paris makun row kabaya kamat jing etuk khana la pasat usablay festus chadap ubaderu spiritual director ke senjuk ki sengkente Catholic Shillong Archdiocese Zone 5 hagju opor Paris priest kalai kor Paris hagini kesingi na keleng kilong kme kilapan ko buromru ya kilong kme nong helam barim kibalong kinongkit kam nadu pasdang ke Paris berkesenjuk jeng Zone 5 lapang ko berom mikilong do sa blay jeng ki Paris kibalong ki spiritual director jeng kesengkentei haki Paris kesenjuk Zone 5 kelapang ko berom kerpangru i Father Festus Chadap uberi spiritual director kesenjuk kesengkentei Catholic Shillong Archdiocese Zone 5 dak ba ai ki memento ringkat ke jeng penkop ya ke jain dia kum kada ke jeng songo ya ki kam bo sa blay Festus Chadap la no senyang hagba penkot ya ke program kesenjuk kelapan ipo ipieng de kiskit kejing ruai kebala ruai di kesengkentei jeng sautili ki Paris kebala job hak jing kop bala pelong de Zone 5 hak sin sajan hak ketika program penkut jeng kilong kmi lai don lang doba lambol malngyang ubade UMLA ber MDC kanong kram constituency hak juga por ubade ru chairman ke state planning board ke sarkar jela kum kongsan bala senralang yu doba martil mukim ubade MDC ke maukun ro warba Remington pingro bagi ladang bandu ya kita kini berkau na benda kikente kata kali kini kebangiran kami bantu yang kikente batung
la thao hi dao blei. Batunai orang thao ini udah bangira long baro ki babha. Nado iji thao do ku baro dalam le ki long ki ba ki ki deni se ki simri do haba blei udah thao udah babaro ki iji thao do ki la long ki babha. Batunjo udah thao do biru udah ba ki la long ki babha. Henry kejim man dan kejim ne jom ni kibrio par lada ni pune ni long kita semak dan pune yang Bible dan kitab Genesis kalau nak ko kan pitchem bau blame on hado nyausin uang ni na ni kristian baro kilalong kibabha isu na tulong banilon hapo kasi kami ke pudil Kami ko boleh melakukan ini hal kata-kata. Bagi seorang menjadi beliau, namun ibu asmadu, yang tidak boleh. Ni pulang hadu kata-kata. Dari sana tinggal, bagi sini, jika jadi beliau hadu kini nama ni pulang yang tidak boleh. Ketika kita terbawa, tidak mengatakan hal itu. हमारा प्रयोग भी न दाता देखना हमारे वाले ने न शिवराम गुरुवाय न ये वाले पहले के मैंने कहा था Himani Yupawan Kayaway Balusutnya kita di lain person kabar-kabaran mentahati kumulai upah ublai ukun ublai mansih kabaran kepiennya kata baca hikai jauh kanyang khasi nalu lain lain bahagia kesan kita berbuat kita sering berbuat ini kesan but ini Trinity bakul utawan lagi kenalan la IT la tukamti la babor hawfa kayaway kung umansi bakul manta asyidi ke kami but usutnya pada kunjung umlay asyidi dari kunjung kain kasih ti kadang-kadang kadang-kadang babangi ni scan banyak kaji kesan latih melojong kini ilai person upah ukur berbensin bakul bat mentah kami upah kami berikut isinya kata-kata mulai isinya kata-kata bensin bakul isinya kata-kata mulai kadang-kadang bensin nasyidong bagai yin kesan kalau yin kesan kabakui kemar balai kemar katri bakui kadang yin kesan lajong kejauh Susul ayoban pensengau ya kejingrua jeng iwei ni kena arit ibadai nak senang puriang jeng keparis mauring kening ibala isimenta kita masa ya kot wai kebelak tip ke Megla Superstar
Bari balong tang mai marwe haduk mentan ki kenarit belah syakjet ban syementa hakarensan yakop luai hindi haki Indian Idol berkasar gama pa. Kajing mi syakmat jung ini kenarit balak kerteng clearance lawai. Kadai na kajing ajing wat bagajing penselur jung parish priest kamauri keneng bat kilong kemi long pa. Lapan hiano yang kelama jung kesenjuk do spiritual director ke zone usab boleh Festus Shadab nang tau usab boleh Anthony M Joseph bari parish priest kamau kenro bar kajing IT yang kelama jung ke zone 5 cakap parish Laikor ke Bansa Pediang Senden yang ke Dorbar Ba Kilong Kemi ke Shillong Archdiocese ke Bansa Long Halaikor House Nam Arjar Arpo. Presiden yang saya appreciate